Borburdu Aziya Üniversiteti'nin Atinan biz Kırgızistan dağı bardı dosturu buzdu. Egemendilik günü menen kütüktaybiz. Tunçtuk vakit bakubatçılık jana igilik kallaybız. Od imeni Üniversiteta Centralna Asya Mujlaim som našim druzjam v Kyrgyzstanie. Šťastlivá dnia nezávislosti, míra, šťastia, procvitania i úspechov. On behalf of the University of Central Asia, we wish all our friends in Kyrgyzstan a very happy Independence Day, full of peace, happiness, prosperity, and success.